gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno, on započinje promenu sveta. Ja da sam predsjednik, prvo bi bila poštena. Ti si matora budala. I odjednom ja spasim. Dedudra. I tu se mi zaljubimo. Pa u koliko si ti onda zemalja živela? FNRJ, SFRJ, SRJ, RS. A nisam se pomerala, maltene iz ove sobe. Nešto nije kapu nekom, eto će mu glava. Od 1094 do sada je izašlo 224. Možda smo se mi izborili za demokratiju. Ma jebala te demokratija. Potpuno je jasno da su izbori pokradeni, samo nismo znali da su razmere krađe tolike.